Hanyotap Integrated Territorial Organization Sengme Lemba Kakarwa, now General Secretary Uba Wan Bun and Dakar Ulabu Jinkili Manu Bapanya Yakajala, Kasorkar ni Kibor District. Kahito kalabo ia kani ke jingkili kadai hadian ke jingkran jok menteri rangba kajala ukan rat kisama hakilat pathai kubor da kaba ulaong ba ka sarkar jala kamdan benta ban aibor ya kinu objection certificate ya kinu rally ne ki jingat padba ha kajala Henry ka syang ha ka board jong ka district administration ban shim ya karai ban ai ne kentan uba wan bun ulaong baka ni ka jingkran jong menteri rangba ka peningo bat penkendet ia ka seng bat ka jelahi baro ka we ulaong ru baha ka federal system jong ka government kala kado shai ba menteri rangba udai ukli do ban penya ia ka administration policy making council of minister bat la kado ru ba menteri rangba u control ia ka administration lemba ki minister bat ki IAS officer Henry kat kum bapau hakilat pathai kubor ka jing ong menteri rangba ba ki district administration kiri ki bor ban shim ya karai ban ai ki nu ki NOC kalong ka babakla ni naga Hanyotap Integrated Territorial Organization Sengkeme hadin mengilai lengba kilat pathai kubor ya ki statement balai dau menteri yang mak jala konrat ke sama keba ithamula bat keba pelemo ini itu kata-kata bat kani ka keba upersyam bandara jot lani upersyam ban panthame ban thekti yalade halor ka benta keba ongba ka sarkar jala kamdan benta hakban ya kinu ki NOC syaki kenhun lani syaki kinu ki seng halang habayadi ban penong yang program per kumgirali ban kiwe kini ki kentin kiba u menteri ba ulapan pau lemba kilap pathai kubor kami hadir ba kidon ki kenhun reunion Hindu kiba temu bantuan penong rani hak arteri Purisau arjat Purisau hak nompak Shalom but kepas penengo ini kum ke jadelu bat ke jalahi barok kowe kalong ba kat menteri rembak ke jalang semutu ya kabor bala berku bat bala manusia tu oi hak tisya hapok kari tisya dari India lani hak federal states hak federal system of governments menteri rangba udi krido jom ka state hi bro kowe bapai ya ka administration ya ka policy making but the council of minister but kini kijing keren gelung na jom menteri rangba ka pausai ba umpat kodbor ban ya kesuki balaban syetu but kadon standard ni nagale kasani penrang bat ni ya kadi kejing keren kena kelum dulu bat kepausai ba usah brainwash hanu daki breu ki banamba te ni kum kaseng ni nom laban penyang yang kini jin kubur ki jomu ba ya ke permission la IT bat la IBOR ya district administration ban issue ya di permission ya kini ki cek permission Andre ni tip syai bat ni sakhi dalam kijam ki keman habang iman ni ki permission na district administration kalau thok deu syai ha to ke permission ba the permission is granted by the government on the dark authority jom ke deputy commissioner lani di district administration bat kini ka kini jingkren menteri ba kalong ke bapak kelah kata-kata but nitiba ki district administration ki datang ki administrative unit jong ke sarkar jala kahap hapok jingpet jong ke sarkar jala hoy haya ki permission nimla banlen ba ki don ki permission ki ba ki bomla ban pediang dari dak sarkar ki don ki permission ki ba syakan tan ba ki don ki ba pediang Andre
Kejingong jong menteri ng ba yang di permission lasim yang karai dagi district unit lani dagi tadi office rekam jong di deputy commissioner ban issue yang ke permission kalau ke bapak kelah do kata-kata. Ban ni tim syai bal tak kiriu sitniam Hindu ki bawan nagi mai pat dijela ban penong yang kadang ni ko jela jongi kim nyai tam hawi district ki hawan dan pakari hawi district East Kansas district Banterter. But ka involve Laisatling district control Laisatling district but is controlled by yang permission they ban grant by the government lengba to deputy secretary to the government of Meghalaya om they tang nai board jong district level di ni neglan seng ni program juri ke ketin ki ba persiang dan penthame yang ni kum ka jai bendeu but yang state hibara gawe ya ki jingkren jong menteri dampak but ni buru betak jingkli ya menteri dampak bang lada ya ki permission ki ba lapan tak hidup ikut hun lai bor but la penkubor dan tang dari district administration kamut ba kita ki deputy secretary jong sarkar jela ki under secretary jong sarkar jela kamut kim don bor kamut kadang klein bor ya di district administration ban ya kita ki under secretary level kita ki deputy secretary level jong sarkar jela te ni kenmau hadis nem sedin ba hak por bagi BJP ke parti BJP ke penong rally hapo sor selong kayo permission lengba ke state government lengba ke under secretary to government of Meghalaya om lengba ke district administration jadi bentuk mau ni ba ya kido ke permission debek da ke jitip bat karai jong sarkar jelah ibar bawe nomor ba yaga yagi district la pihak ko jingpet jong ke sarkar ni bawe